Kabupaten 50 Kota ke-39 di Kecamatan Bungka. Selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Sumatera Barat, Bupati 50 Kota, dan segenap rombongan pada pembukaan Musyawarah Tilawatil Quran Nasional tingkat Kabupaten 50 Kota ke-39 di Kecamatan Bungka. Dietong Gile di Piuba, Pudukandu Allah Malengga, di Songsong Sile juga Lomba, Tandurang Minang, Barale Gada.
Kak man share video di mana? Hah? Share video di mana? Mana? Video tuh. Video nih lah. Sayang coba apa? Balam lalu barapas mandinya kalubur futa. Sayang salam dek. Sambah lalu salam kembali. Selamat datang jembatan muka. Buruang sinurak luang cinuri. Manarina teh pamatang. Sirih galak pinam manari. Mencari alek natah datang. Talaka putiang diulu. Di bawah siran kaji. Asa bulu yang guling bagu tarajoni pertamu sambah menyambah berisi puji-pujian kadu basu jobasi panidia ereng jogedeng katigo sirih jopinang berisi pintak jopindo talayang sirih jopinang itu mah tibo di muka bapak bakanda adat jupi soko bulih nak nyato siang baari nak jalih tarang bakulan sirih sahalai minta dicabit pinang sedidih minta digatok nak sanang mati simpang